Alright mga kasin, ititeto nga gundawin na kon ibasa deti napadayawan nga surat nga may kanbiya kita nga malay magapukin ni Celine nga napaulwan. Pet lover ti asawak. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Celine. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasarita ka sinyong kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo dita Nemars Studio karamanen ti pamilyam yan ti si Bubukel nga Nemars Studio family. Kablawak pa digiti padak nga dumdum nga kinagbibuyay ti deto nga programa nga pudno launay nga makaited ti naduma-duma nga adal manipod ka digiti naduma-duma met nga pakasaritaan ngayon kay basbasa. Nasurok talo at awenen nga agdenden na kami kenin Nestor nga asawa kasinyong angem saan kami met pailaing nga saan kami pa nga naipaayan iti anak. Nupay idi kakaskasarmi kini Nestor ket rinugyan min ti nagaramid. Kayat mila unayen nga maadaan iti bukod mi nga bunga ni ayan-ayat. Nabigsamat ti asawa kasinyong kaubingan mi mat pailaeng. Ti makadakas tunggal panggapen min ti agaramid mapaay kami mat takasano. Nestor, madimot manan. Garay ka, ikarkarigatak nga rod bakit? No, madi nga talaga, bebe amon. Ay na, mabitlaan, ipadas ko. Saan ka lang amin nagsasawa atap na no, makakonsentrate. Kasanumot nga tumangkin no kung kontra mo ay saan nga siya timangkon kontra no api nga saan nga tumangkin kanay kay bagbagakin ka nasubraan manan ti inom mo Nestor anyang nasubraan sakto lang man ti sigud mat nga duwa nga bote nga 500 ml nga Red Horse tin inumak bakit sigud mat nga mayat ang madimot man ni kanayon masansan nga kastoy ti mapaspasamak pangdamdamo laeng tumangken ang madamdama laeng lumukneng ay nga makapaawan pa ti ganas na saan ka kung mga maawanan ni tinamnama ay adala iti panunot ko data kan mesa kung kontraim tumit ngamin think positive lata kami na bakit unay ka man tin ay na Diyos ko ay agkalkal yun ton tadakulap mo dinto pulos tumanggan daytan maturog talatan tapadas na itong parbangon. Oh, ay na Diyos ko, ay. Ay, unay ka mat. Babe, among kunak na, sa among apilitanan, baka mo agkal yung agpaiso na tatakulap mo. Uno sa angkad, baka mabugbog mo't launay na armas mo. Ay, naunay. Madi ka talaga. Maturog tan. Padas talan ng bigatan, numabalin. Padasim ngamin nga kasarita nga nasaya at ti anak ko. Tano siyak sa anak nga dingdinggan ni Nestor, anak ko. Sikan, si Lane, ti makisarita nga nasaya at. Idyan na ngamin ang tapanagin inom na iti arak. Posible nga isotrason na no ape nga kasta nga hangkay nga makabuo. Ay nananang, saan lang nga dito saan kami makabuo. Saan saping umabot ti may isang minuto nga tumangkan di lukdi ti anak yu. Ay naka. Saan mo nga kasta ni tatang na? Ni tatang yaw. Uray aging kaitakit. Bumayag mo't pailaang. Anya? Anya nga taor tiga po na nanang. Api nga saan nga imala ni Nestor kini tatang yu. Kumakit natangkin latang nabayag tapnon ti kastakit makabuo kami matan
agupat nga tawin ton nga agdindin na kami o madlat anak mi o pa anak mi. Nalaka saan kay nga maawanan iti namnama silin anak ko. Adan to lang panawin na nga ipaayan na kayo ni Apo Diyos iti bukod yung anak. Kasi nang ordanang. Kanay kay bagbaga kini Nestor nga saan nga saan nga nalabas ti pa naging inom na Red Horse mat nga rutin inuman na. Ay na Diyos ko aya busta nagnginamot nga Roger Red Horse. Inal daw rinabi nga kasjay. Oh, maikis-kis sa iti sweldo na inal daw. Imbes ko mga ornungin milagtan tano adan to anak mi ket adan to agserbi iti anak mi saan nga kasta nga ininom nang ininom. Malaka bebe amlat tampelang at kasaritam nga raw saan ba't nga kaskarina nga baliwan na dayta nga kinaugalian nan tasipod ide talaga nga isot ti brand nan isot ka inuman nan dayta Red Horse anak ko. Posible nga dayta ti rason na silin anak ko. Siya nga main ang iniinumak bet angem saan nga beer no diket gin. Tang. Saludsudi kumalang kada kayo no peso ti ko na nanang nga aging gaita kat Aging gaita ket anya. kat aktibo kayo pala Aktibo iti anya. da kayo kininanang Iya kamuno anya tiket mo sa wine. kasi kayo pala Ay. Apikit din nga saan. Ay mano pelaang mo titawin ko anak ko. Si sentay sa isko pelaang. Napigsaak pelaang. Una, aktibo kami pelaang kininanang yaw. Abay. sana ulatan na tatang. Talaga ka din nga saan kay nga aktibo kini Nestor. Kapsot nga roday dyan nga anak ko Aktibo kami matatang. Iso na laeng, tadeti kawitan ti anak yo, saan nga aktibo? Ay na, alagaan na latamoten nga ukupan na, hanamat kausaran, hanamat nga ipalaban, dati kawitan na. Saan namat nga ipakipalutan? Ipadas na ang madimot kaya jay kawitan na. Ay, posibleng karon ang dayta pa naging inom na iti Red Horse. Ket isot rason na no apay nga kasta. At siya ke, ure no uminumak ket napigsa aklatamat anak ka. Apeng amin nga saan nga gin tininuman ti asawak Kumakad gin mo tininuman na tapno kaskada kayo nga aktibo aging gaita tatang. Adakon bakit? Oh, lakay. Madamak palaglutluto iti sidaan. Ay, pulutan ko nam. Talaga ka di ka man manganan. Kasla ka lang din narnaruam kanyak bakit? Sa anak nga mangmangan iti malam uno rabi agpulutan ak latan Inamang kiti gatangan ti duwa nga bote nga Red Horse. Lakay. Anya nga tanay padas mo ti ag gin. Gin. Ay na, jakay ta gin, nagmatiraman na. May medyo Red Horse, tapno no, alalis to nga, lidukag ta, alis to nga makaturog. Padasim lang tanga-tangamin, kitaim ni tatang, uno di kita daduma. Ay na, madi, pinadas ko iti, nagsakit lat ulog no, mabarte ka iti gin. May meta Red Horse tanaim imas lang inuman, naglalon na lamiis. Baka isot rason na no, apay nga. Ay na, ipapilit mo mandetan silin. Ipapilit mo mandetan nga pamatim nga isot rason na no, apay nga kastoy, apay nga kasjay. Saan ko nagmatkin ka? Tayo di ko agad. Sigud mat nga Red Horse, tininumekon. Makapag naigta mo din Idi angin mabalin nga na naapektaran ti bagim ka po iti inaldaw rin nabi nga panaginom mo iti Red Horse. Saan? Apay di kita daduma. Di kita duduma kung mininom ti Red Horse ka. Saan ba't ka kasjay? Ay nakit awan mo ti mapukaw ng padasim laeng. Saan mo nga ipapilit? Mabusta na banugak. Alakit nakit di katangan ta pahikat banog. Tabarang no mayat man tirik nak madamdama.
awal natin na maikon. Apo, ay, auntie, anya dahil siya anak ko. Day dati nga gatangag, auntie. Duwa nga 500 nga red horse. Un, auntie. Maala, sige. Auntie, huling. May sama na bilog, auntie. Ay, si kagay, mare. Ay, mare. Talaga nga rin nabiimot nga uminom ni pare iti gin. Kaskin ni pare mat, nga rin nabiimot nga uminom iti duwa nga red horse. Win nga rod. Kunana nga pangikat na kano ti bandog na maring silin. Sana balikin ka, maring Feli ta. Ne, agdadagsen ka manen, manabulanen. 7 abulanen, mare. Ay, talikyo pa, imbag kay pa, ita may kamanudaytan, may katlon. Uy, mare. Na kami, aging gay, tawan pa, kini parem nga Nestor. Maudin to siguro tetin, mare. Masaludsod ko lang, maring Feli. No ba makainom nila kay mo ni pare, data may sabilog nga gin? Kaya na pilaan nga, kwa? Tian niya, mare. Mamlata ti kahit ko sawen, maring Feli. Kahit ko sawen, kaya na pelang ti makipag naigking ka? Ay, kitun Di kay topay ti ko na, mare. Basta makainom ti may sabilog day dyan. Sobrang aktibo. Permi nakapapakot. No daduma ka siyak pa ti agsorsorender. Anya? Kahit mo sawen, uri no maibus na deta may sabilog na gin? Kaya na pala. Ay, win, amare. Nakarkaro No saan nga nakainom, ay naawan ganay gay na, awan pulos gana na. Kasla, di na pulos kayat. Ang no makainom deta, may sabilog nga gin, eksakton maibus na daytan. Permi nga, umaharim nga permi. Dakap, mare. No, sakbay ka maturog. No saan, no makariin kami. Kumulding manan, sakbay nga mapanagtrabaho. Sige manan, dumakap manan. Ay na, iso nga, bebe aklat ako nak. Tanyo makaipas nga ayak to, nagpalaygay tak tumaten, tapno no anak nga, tinawin nga, agsikog. Talaga? No kasta, maring Feli? Gapo iti Jean, aktibo ti asawam? Iso nga, ganayon kamot nga masikugan? Unsa, mare? Angin kasti ko nak, bebe aklat ti asawak, ta masikugag maten, nga maudi day tuyen, agpalaygay takton, mare. Kat siya, mare, kumusta mo ti kwayo kini pare? Dedang ti problema mare. Amangan agpeso ti kunada nga deti pa nagininom ti asawak iti red horse ti puon gen gapunan no api nga saan kami nga makabuo-buo. Ay, padasin na gin Jack nga rod amo no kasano nga kumbinsiran ta di na kano kaya tiraman ti gin. Red horse latat kayat na. Ay, yun lang. Silin bakit? Saan ka nga maturog? Atakas ko nagtatay. Ipalas tabay laeng. Ay na, awalat namnamahe kon, Nestor. Maturog talatan. Papaitan to laeng agpadpada. Saan? Gore ka. Mabit laeng Apay. Natalabuyaik dito cellphone ko. Deta ka manan, inarabid mo dayta idin nga conforme nga buy-buya niyan ta cellphone mo. Angem umingar pagbiit. Angem inton agangay, awan to manan. Sa mo ngamin nga kung kontrayan na, deta ka manan, kontrayan manan. Alak sige makamu ka. Palugudan ka. Apo deta. Apo. Nagmayaten. Apo. Plok deta. Kitang bakit? Imingar rin. Agdata ka na. Ibabam tapan di mo. Ipatas na. Ay na. Agsay sayang talang di oras. Saan ka nga kumuntra? Natangkay na ko rin. Arabang ka bakit?
Oh. Kunakmut king ka. Sabi ko mata, pumaot man. Di ka ngamin nga kumukudra Saan ka nga kumkomento ti kastan. Masapul ko lang itagpukos. Sakto lang dati. Tama ti duwa nga 500 nga red horse. Talaga nga red horse ka. Red horse nga talaga kikiyat mo. Pet lover ka nga talaga. Anya, hanggang nga sasaong ko na kin. Ada nga madino ka. Nalang ka rutin. Agsyat apaklatan. Sige. Opo. Mayat. Visit. Nag-visit mo din natin. Ang lumok ng madlata. Kunakmat king ka nga, madi. Unang takong kontrayo. Agre ka, amin samay. Agre ka. Anya? Mabit lang. Siguro na ibaybayad ko timang buya ka dito eh. Shit, madi ka talaga. Madi. Abi, madi. Saan mong italtal? Abi, ipatit po nga. Nag-visit nga ron. Alang makisaman. Diyos ko, ay. Mamati ka ti ko na akon. Deta red horse. Uy, na pala gininumot red horse, tiga po na. Anya kumat connection na ta red horse. Patasim namin ti Jean kita ni Maring Feli. O basi kugmanan. Tapa na Jean kano tininumen ni paring Rolly. Kita niya kumat pag dumanan at agpada nga arak makabartig mic. Kasta ti red horse sa bali laeng ati Jean sa bali laeng. Patasim ngamin Una saan patasim ti hanga umin inom. Madi mo na. Sapulin mo ti bagay. Kita na nga ron. Kasalatan, kanahilata kastuyin, kanahilatang mapaitan, kasanutang harod nga makaaramid, intun ka anutang harod nga maadaan iti anak, Nestor? Agora ka, palasik man dati may isang video. Ay, nasaan nga data video ti ayan na data. Adda kayo ka data. Makapawa ng kaganas. Andya. Anti huling. Ay, amok daytan. Doa nga red horse. Saan anti? Saan nga red horse? Di katangan. Saan anti? Padasik man ti Jean anti. Jean. Di ba't saan nga kayat ni Nestor nga asawam ti uminom ti Jean? Padasik nga pilitin anti. Awan ti mapaspasama kada kami no kastilat ta. Ni paring Rolly, Jean din inuman na agsasaruno nga nasikugan na ni Maring Feli. Ay, won nga ron. Sige. Namangala karon ti Jean, may sabilog. Ore dati Miguelito pailangan tita, baka no mabigla no. May sabilog ti inumin na. Ay, mayat. Tapno saan nga magulpi ko na, hamagar na iruam iti Jean. Red horse mo, tinakirwaman na. Uwan nga rod, anti. Baring mayat. Baring no maalukoy ko nga uminom ti Jean. Baring no mayat ti epekto na kinkwana. Ala. Dadigit pagustuhan ka lang bakit? Iti kondisyon nga numadi effective deti bagbagam agsubliak iti red horse. Wen lakay, ti importante kat padasem ori deti sa Miguelito laeng. Basta da chaser ko nga Diyos kat jak talaga kaya tiraman na. Wen makaammo ka basta ibusim deti sa Miguelito. Sige. Alang arod. Inagorod ilan ti pulutan ko. Alawen lakay. Agyaman tasamoy papilit nga red horse karatag na nayonan. Agyaman tay manugot ka nga padasem met ti uminom ti Jean. Si kagayam nanang. Ay, sobre kak man anak ko.
Ay, sige nang. Ay, Diyos ko. Pasensya kayo nang, kariring ko lang amin. Ha? Kariring mula ang anak ko kat alas 11 bigat. Aya, ang kunapuutan, anak. Napanuga kami ng napuyatan, anak. Anya tinakapuyatam kumaanak ko. Kung amin nanang, nagkape kayon? Kape akpay lang ka alas 11 bigat aldawon anak ka. May kapadigwan ta ko na ngamin ni Nestor. Ure ni Nestor ke napuyatan mo tila nga na itirimwar nga napan nagtrabaho. Kunaan na kanya nga baka no maladaw ka nga agriing. Ket may kantulatan padigwan ta di ka makaluto nga insigida iti ka na. Ta masapul ka no nga agpapigsa ka kunana iso nga nagluto akit ti native nga manok tinula. Apay anya apay masapul mo ti agpapigsa anak ko. Anya aya tinaramid mo. Inaramid mi nga duwa kini Nestor nanang. Anya apay anya nakabandugan niya. Anya nakapuypuyatan niya nga gasawa. Nang sa wakas. Ha? Naalukoy kumatlaang ti anak yung uminumi ti Jean. Kat mayat nagpaiso ti epekto na nanang. Iso nga patpat nagkamimot nga nagpapasi ti ragsa. Ay, anya? Agpaiso? Wanang. Kas laglaplapitog pengor deti kukwak ti kinabayag na. Nakapapaot. Sa alangan namin sang narikos no di kat namin ado jak pa di mabilangin na. Kas laging gaita kat tumtumpawag pa ila. Sabi ko ba tultuloy na kastuhin ta. Maala anak mo ten, masikugan anak mo ten. Finally. Anya tigatanga man ako. Red Horse wano Jean? Jean andi huling. Miguelito. Baka kaya na siguro deta may sa bilog, anti. Ha? Apay, mayat ka deti Miguelito. Kaslabitin ka nung anti. Nasawan kayat namutlaing ti Jean. Kayat nanti, basta laki di da juice nga chaser na. Mayat angarod. Gari ka mangalat may sa bote nga bilog. Anti, may sa karton latan. Masaduto kami nagpaili. Iso dito latat pagkatakon. May sa karton. Agit awan ilako kun Kasi nung arod mo, di kita dumapay nga umin inom ti Jean. Bakag sapul daw. Kit mapandag umatang di sa bali nga store. Bagam na tananti nga, naibusan ka ta. Gumatang kang tumot manan, di ilako. Kahit kung amin, di hanak agsubli-subli, anti. Agure ka, gudwa na laang anak ko, Saan mo't mabalik? Kababain mo't kadagit na duma nga gumatgatang iti Jane. Mga gumatang daton sa balik, di daton agsubli diti store ka. Sige, anti. Kagudwa laang nga karton nga rod nga Jane. Alawoy, anak ko, gare ka. Tayo nag-isagana. Ay, Nestor. May kamanong arikos detin. Kayak pa, bakit? Sakto niya tama. Diyos ko. Agi na natamot. Lakay. May kamanong arikos detin. Naabgas pa higit din. Lakay. Agre ka. Aglipasak pa lang bakit? Nahunay ka mat. Lakay. Diyos ko. May kaliman sa da ito yan. Nagpatlag. Pati na ito yung kalayan. Wala mapuyatan ng lakay. Mabalin bakit? Samantalin ta. Bumawi ta. Mano nga bulbulan. Mano nga tawin nga. Ako narik na di kastoy. Diyos ko. Diyos ko. Aglipas ka nga roon na. Ikmatpanas ko nga roon. Nakatangtangkan mo lata. Ang mabayag mo't pa. Ay na Diyos ko mabayag pa. Kaano pa kaglipas ka? Auntie, Nay, si kamot si Lane. Saan ka di nga
Kagudwa karton ti ginatang mo nga Jane, di mo kunain nga umay ka mang gumatangan. Saan nga Jane ti katang anti? Gumatang ko anti napkin anti. Ay, napkin. No kasta. Agregla ka manan kahit nasawin saan kayo nga nakabuo. Saan anti? Saan nakagregla? Anya? Api nga ron, pangusaram nga ron tinapkin. Padasik man nga agsuot tinapkin anti. Kat medyo naapgas no maisagid yan pantik. Anya? Anya? Apay nga nasakit ko ma. Basta anti. Padasik man agusar tinapkin o rin no sa anak madagmens. Baring no saan nga naapgas ko na. Nung amin may sagid yan pantik kat naapgas anti. Anya? Malagarot, di ka maawatan, di bagbagan, basta alawod, lakwang kalatagarot at siyempre, negosyo. Ang maburbur siya anak, no ape nga naapgas, no may isagid yan tapantim. Ape nga masapol, nga agsuot ka tinapki. Kahit mo sawan. Nasubraan min sa anti. Naapgas mo tan. Kasla lumlumtag pa yan. Ay, talaga, masubraan yaw. Malangarod. Anyat kahit mo, with or without wings. Kumpurme, ante. Bakit? Ang damit lang dito. Nakita mo ka dati karton di Jane? Ha? Dati ayan di Jane, dati karton. Dali ti sirok ti labisan saan ka de? Inyakar mo ka de? Lalak man di ba sa bote? Diyak ka mo lakay. Baka simrit ti agtatakaw. Baka last track natin ti agtatakaw. Baka pinakialaala da dati tinabot-bati nga Jean. Kasano ko mga matakawan ta bakit? Kit di mo laan mo Baka da simrit nga agtatakaw kit isot inala da, isot naginteresan nito agtatakaw. Baka mo't nilimang mo ti Jane. Alan ay na, lakay bebe amnatan. Tala maminsan mo't nga maliwayam ti uminom ti Jane. No kaya't mo yung kay gatangan ti Red Horse. Madi Padasin mo agsumli ti Red Horse tabaka no agpauyumet deti pet mo nga kabalyo, di ba? Di ba? Napeklan ka nga pet lover? Inkay gatangan ti Red Horse latan lakay. Bay pam ti Jean. Inton maminsan manen ti Jean. Madi bakit kay ko ti Jean, ay kay ko Jane, kay ti Red Horse. May gayam ti Jean no malaukan ti chaser. Hangkuning maramanan deti pait na. Ala na. Kaya may tiririktaag no kasi nga nakainumak ti Jin. Lakay. Naibusan sa tistak ni Auntie Huling. Agredors ka pala itatang rabi please. Anya nga please? Kuha. Padasin pala agredors ita. Diyan nga rin kayo bakit. Ala na. Nay, dahil man nay. Dahil di karton nay. Imbagatan na itima. Nay. Ibagatan na itayab dati kurtina. Damat gayam dyan nga kalamang. Inlimang mo sa amay. Saan lakay? Diyak la siguro na puutan ng nyakar ko. Diyan siguro tinagdalusak. Lakay. Agredors ka pala ita please. Jin nga rin tikayat ko bakit? Ay, alan Jin tikayat ko. Diyak kahit agredors. Jin tikayat ko itan. Lakay. Bayad guys, sursurat ko dati pakasarita ka sinyong kahit agalik pala ang tiapgas na sa anak nga makatugaw nga nasayaat imbag no nakasuutak tinapkin kit medyo mayat basit kit bayad guys, sursurat ko dito medyo marigata nakta kalkalpes milaeng itay parbangon manen. Nagsuratak iti programam kasinyong takayat kumantag pabalakat kada kayo anyat aramidek
Tapno no mapigilak ti asawak nga rinabii ngagpatpatnag ngagpapapas isuna lang nagpapapas na siya kanak ang konak maganasan nakapapges awan lang mo ti day off ko kumaman awan anay day tangajin balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman kasanok nga kumbinsi rin ni Nestor nga asawag nga palabsin naman ti may sarabii wano dua rabii tapno numakain na naman sangkay baga na nga kahit nat bumawi ta nabayag nga panawin nga madina na padasan ti kastoy ti kasjay nga karugso na kaagresibo na nabayagan nga di na napadasan ti kasjay nga kaingar na nga nakapapaot kasla nariing dati kinalalaki ti asawak kaslamat ngamin ti awag na dayjayan kasla mabaddikan jay igo na no ibagak nga jak maawatan jak amo no kanu anya kasanot para kisaritak iti asawak iso nga nagpabalakadak kada kayo mga kasin alaket agyaman naklaunay kadagiti makaitid ti balakad kinagyaman nak unay ken kakasinyong ti anos mo nga nangibasa daytoy surat ko. Sabi ko ket nakaibatit adal kadigiti asawa nga addaan iti parikot akas kanya. More power to your program kasin and God bless everyone. Hangkor di baybayagen ta adapay tilakad yung akunam kini dadim ija bakara. Tuy agyaman na pagayam mo Celine. Na all. Sana all Celine, ya. Alright mga kasin. Mabalin nyo nga balakadan, mabalin met nga saan. Importante na ilipas tayo program ay magistorya na, ya.